Kako ste? Hajde da vam pokažem Brnaru. Jutros pri polasku na posao, ja sam tamo pored Jaleba, na Ircu. Uglavnom neki malac napaljen i pokazao mi je svoj ud. Onda bi mu dao jedan ubrizgivač onog sjaja, onda bi mu dao jedan onaj aditiv, jedan da onako još naraste malkice i onda bi ga pokazivao, eto. Samo mi je žao što nema tona, samo mi je žao što nema tona, samo mi je žao što nema tona, samo mi je žao što nema tona. Pa šta, ajde. Hoće li izaći oni direktno na televiziju? Pošteno, na televiziji sam davno bila. Ja, hoćemo ispast na TV. Nećemo se žaliti, mogu prigovore praviti. Šta ima? Zima, zima, zima. 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 Zima, 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 zima. Zima, zima, zima. Zima, zima, zima. Ova čekica je za ovoga. Demo. And now, Šankarica. Ja, za 20. Dobro, da nam dalje popijemo nešto. Šta špita? Ide kup cigare. Hača. Bila jednom jedna mala koja se zvala Julijeta. Bila jednom jedna mala. Jele, ja sam talo pratio na BAT1. Najbolji smo bili. Kaže, tu mladi tuglanski entuzijasti, kaže. Entuzijasti, jeste. Ja, kako zove. And now, harmonikaš. Srce drugo pripalo je, oprosti Jasmina. Sad ja volim svoju Almu i našega sina. Sad ja volim svoju Almu i našega sina. Sad ja volim svoju Almu i našega sina. Ko pjeva zlo ne misli, ako misli nije mu do pjesme. Pa ovako je to bilo. I otišao ja i ne morate vi izlaz, nek se čuje. I našao štelu i upisao se. Eto, tako je to bilo. Svi imamo dokumentarce. Ne mogu snimati, viš da sam malo blesava. Idemo po gradu. Ko je? Jas. Ti, ozbiljno. Svaka čast. Abide, reci nam o čemu se radi u knjizi? Radi se, to je ratna tematika, ratni dnevnik koji je nastao 4. aprila, počelo sa pisanjem i do 96. do kraja rata sa razduženjem i tako. Ima obuhvaćeno je od 4. aprila pa sve redom. Ti si bio u vojsci, to je Jesam, u armiji sam bio sa ranjama pa sam se ponovo vratio na liniji, tako da sam, imam još materijala za tu svoju knjigu, pa pripremam se za drugo izdanje. And now, harmonikaš.
really, really hot. I'm 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 really, really hot. Dok je vina pijem, gradom se šapuće, ostaće bez žene, ostaće bez kuće. Štuk se bešteco, nežne bešteco, štuk paše svadark, me i pani veško. Mirek, zašto ti je tako veliki nos? Zato. Zašto ti ga raštri? Kao dokaz. Alija, 100 maraka u Gračanici. 150. Ne može. Ekstra. Mahala je, ja šta je rekla. Čorka. Gdje se nisam? Samo hlinis. Živio, ja. Živio, ja. Ovo mi sreća. And now, harmonikaš. Joj, kumonske štice. Sad ja volim svoju almu i našega sina. Sad ja volim svoju almu, sad ja volim svoju almu. Dobra. Sad polako skloni ruku i pogledaj u mene kao nevini dječarac. And now, harmonikaš. Kadar odmah, da znaju oni. Legendarni Haš. How you do? Oh, my friend. Very nice. Šta ima? Ništa. Gdje hodate? Snimamo nešto. Gostivimo se nenormalno. Sve nešto uslimavate. Ja, hoćemo ispast na TV. Hoćete. E, to obavezno. Kad je emisija o... Pa čim izlogu? Halo. Ti u izlogu je. Mahni mi je. Mahni mi je. Otvori vrata.
Ne, malo za televiziju, da to ovamo uslikamo. A, kada smije se malo kaži, Ajmo mahanje, ajmo mahanje, televizor. Gdje ste? Neću ti s njim poruke, samo da... Nisu poruke, znam Vinuća, ali ne znam gdje. Gdje si bolan? Blesova. Šmrcneš jedno. Ajde ponovo. Znaš kaj su 12? Da ti švrcnem, ja? Ekstra. Blesova. Ekstra. Mi reku sve, mi reku sve, mi reku sve, mi reku sve. Zna, kako ste, zna, kako ste, zna, kako ste, zna, kako ste. Ajde da vam pokajem dobro naravno.